Аленушка картина. Улуу нуча живопиха Виктор Михайлович Васнецов тыгынча 1911 сыллах айымнета. Аленушка картина нуча народун историятын фольклорын жанргар олооран оюламмыт. Художник аяр үлетин персонажтары жыңняк жоңго майгыннатан калыптан уруйдан сагалабыда. Ол курдук бу кыз ахтырыкка ден деребинега көрсүбүт кересе берелех кыһыгар майгыннатан айбыта. Картынага кыз караңага ыгыллан олоруда көстөр. Айымнега тоттуллубут өң эгелгеде уонна кине таңыстара майгыннахар курдуктар. Коптата, каллааны, жуппата, күһүңү, себирдехтеах уулары санаталлар. Карыя уонна тетең мастар төбелері таастар тәңнік қатыланаллар. Маннык картына әйгетин уонна айылға көстүүтүн чымпыгын бу барды стабыллахтык оюлабыта кехини сөктөрөр. Виктор Михайлович Васнецов оюларыгар жоруайдарын ейитин айылғаны кытта тәңни тутан аяра уратылах. Бу ураты аяр нематын ордук фольклор темелерин арыйытыгар белети көрүкка сөп. Картына Москва город государственной Третьяковской галереятыгар берилен турар.